Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babahatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka paret. But pila banlay group ban kuli da ka education loan. Pila aruban syukolahu number. Kanday nyo. Saw. San riu pranot. Lani. Kanday pran riu laisan. Arn riwe kanday pra. Ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kalakan taj mardor ban pedang ya hukum bala penmi da Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba ka bala pentrekam da hukum ya baro ki kali kamai ban penya de ki ot bat ki event number ki ba kamai na kashari point terter shakhandai lat bat hadu mat pran kal kum ko hukum bala penmi da Deputy Commissioner ha shitere ujuleo arja apulai kali kamai ki kentop ya ki STPS bus ki SSPTS Maxicab bat ki local taxi rongyong bat stem hakabayde bat kaniu organizing secretary jongka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association uba Edison Shooting haba ai jingkren chikla pathai khubor ulong bakasang hi kan omla ban pedang ya ka hukum bala penmi daga Deputy Commissioner namar bagi kali kamai ki degi basiau ya ka khajna sha ka sarkar tena kaliang jungi mo ka East Khasi Hills Taxi Welfare Association habai dei bermenta kasih janmiat habang iyo gini ka order no na po DC nang menta kani ban khang gini ki commercial vehicle kum ki bus bat ki local taxi nang menta kani jing ya odd event hendai kani ka jingle jok sarkar nam ta jungi kinonya kali kamai hang ni sor silong barni podi khasi kalong ke kei kumba ngi di kimrau namar belai karkum ai order jungi kalong be hak dak along bay hak dak klem kono ke jing pentep klem kono ke jing khot banin selok lang yangi ki nongnya kali jo ke East Khasi Hills te keni kalong ke ba ngim stonat mo nomor ba pinong man khang yangi ki local taxi kidil adi man khang swai kali nongnya trekam sarkar kan nomor kiru nomor way briu way kali te bat kitur kimdei bangi tang mangi pen blok ya ka lenti yang hirai makiru ki pen blok hi kumbu kali jong kiru kibu mo kum kini kilenti IGP katur ka pen blok tegani kalenti banle chapo lawala shumia rang tu jan treasury katur ka pen blok hi dia di ban choi gitu ini fin knyot ben bet tangi ki nongnya kali kamai long kam soya hap kan abai dei bakani rumo ki chong mani khang yangi jingsham kilari ban khang choi kali banabar bon kamai chini nomor balai ini kali kamai dapat kiwan kat bamuan kila merung sepibi kila merung khandailat dari yangi bat ki khang bakin rung sepo khandailat bat sepo sayo bot pran te dia badi ban khang shoi ki ni kali asam la fila ban khang ini kali asam dei kemut kasor silong kani khandailat kan kuluj nomor balai sisian baki nomor kadika kumsyong no kami kala kadika tourism spot ma kalong no umta sien bawan maki dei kemut ni nak liang ni mo kinonya kali jongi ke East Khasi Hills sang ni ilala ban siam hi mangi yaki tourist bar khot hangta andang ila siam lot mangi bar khot kamut kan linti ke sengkian kan kulut kan sei bak khandai lat kasor silong kan kulut henrei menta pala jelei da kali asam kali banabar tengi nyum yo kamai syu tingla syu yang sa hang ni te sei kan kadai kan bangkin kan pen blok kasor silong ada jen nak sarkar kan pet ya kita kamut ni ki banyak kali hang ni po kasor silong ilala ban siam ki passenger ki tourist ki buan nabar ke kasar silong kan keluj kata tikenai kata ngalam dong te habai dei mo bat kani nakaliang mo ka East Khasi Hills tang kalong no ngim hun bat ngim sngo ya hab ya kani bat ngim pedang hereru ya kani te habai dei mtasi ngisu kwa tang man kren tang kani te ngin sei pet ya kai badon kam shai ladi badon kam bangin ya shong dakasi si la shai ngin sei pen bet pat la shai shom pun banai kini ke order na po Deputy Commissioner klem ong ganu nuru klem ong ban gin khot ingi ki ka East Khasi Hills Taxi Federation wan bangin ya selok kumnu ngin ya le kumnu bangin pen bet ya kata kalet ka wan ka kali mo hene klem don ganu nu gin khot hari hak dak ki sule kum bangin gi mrau hatu lada kum mangi mo kinonya kali ngin le dak kayu joki klem ganu information hatu ki kin hun sa hatu ki kin priang sa ni hap
ngi haple ada kata mua ndi wat ken bagi nongnya taksi menta gidi gi babiet tang bagi ong bagi lek om ta kin nget bet gidi nongnya taksi menta dei gidi gi matrik shaneng bet matrik shaneng bet kila nang kila start kila tep kumno baniu an pos menta ki khang hak ki ong kumni hak dak ban nu plai ki local taxi mua ot apply ot event kalong kum menta li kapor ke di port season man kamai kum chong borok kini ki nongnya kali ki tep hai kata menta di kapor season kumasyong ngi kidei kapor ban pelang pisa dekan di kapor ngiyok pisa ngin pelang pisa mo hendai hak dak pakin khang od event komta pakala dulong kan yangi hendai katba ya ka tax bat kimju border mo ka tax lar ngi slam tang sisi men siru ka fine kala short fine te kalong ke bam tenat ngi ki nong nya kali habai de kata ngin syong CC la syai kumno ngin ya perkhan dal adep men syong CC tengin sa pat ke ba syuakasan tarikin kumungin yarai to ngi na kalian juga organizing community jongka East Khasil Taxi Driver Welfare Organization ngidap da kajing saukia bat ngi oppose ya kaneka notice fiction jongka DC ke belai kerki hakaneka sngi bayangi bar khoi kali kamai ban nadu ka santarik bangin yat no od event tang kawe ngako bandong ya ka sarkar ba balai lada ya ngi urit uria ubah kamai ya ka jakun ya ka pelanja jong kikun hang ni hari lejong kinut ban le ban ai order ru kane ka ba ya ki kilometer ki ba ki ladep ai order nadu san slamun suah hadu menta kim pandut ban le ai ya kata ngako ban kli ya ka sarkar ha lada ya kidong try sarkar kin peniai od iban kin situlap tang license singi ha ka steu ha telai yang ki driver taksi ha ka singi bang isong thai ngin lai tu ngin tim pin area singi ha ka kade ka bamla banlong ngi de ban yo ya ka hok nomor ka permit jong ngi si hok ya ka permit ki kod ki slang ngi si hok ya ki kod ki sa jong ka an jong ka motor vehicle sak ngi si hok tingim dai bangin si long bangin long nya kono ngu apa ka disi we are not a slave ha ka disi ha ngim dai ban long kimrau halari la jong ngi dai ban yo an ka mon balai lut bin kamai pai kali benabar kan nok juan man kamai tangkau yang ko bandong ya kadisi lada fil ai kan notice petition fikram khot yangi pen setu kumno bangin le ya kan ka od event kumno ban ya ni ban ngasga bakiong lada mlong kan od event ru kinya ka sira nembar mut ngin ya bamja mentah la sang sa jing in no te kalong no la sai ka sing la dam don khaw su ki khon te ngang hap le te tang la du what arrest ya ngatang kawe ngako ban oya ka sarkar pikwa ban pen bahaya ubas niu ne pikwa ban pen sniu yu babha tang kawe jingkeli kawe na kaliang jong amo di chief organizing secretary jong ka East Khasil Local Taxi Welfare Association na dap da jing sngo khiaman siam katnu bangin cha khanglat inti bangin kamai ka ri lo jong kawe ngako ban bu jingkeli sarkar kumno khem jing petep kanut ban ong sange no do ka tarik bakala isu maka kakam khot yangi bani keran ndiat ru te sakawai ru ko banong sumut dada kale ka sarkari kinong tri sarkar ban penbela put sngi ban sim tulap kat kum ka put sngi kin skau gumnoi nong tri sarkar haba yangi uret uria pinut ban le hadu kat ni haba ngi ra kamai men stamp men sngi damiet ngi ra kamai si yang ngi bam men miet yang pim ken snap ra te le lang ngi nong tri sarkar kum ta haba phis ngau da badda kawai ba fi amba ka blok kali asam kat ni wan tu nyim khangi kita badan number plate stamp ngi khangi kini bawan da private wat lagi try jela jong ngiru ni kila nang sedang ban kamai da ka private ngakta bat nga kada shan scam ya kamen siam jong aba ngi giba siu hok ya ka tax ngi miok ban kamai lai lut henrei bam dan ya ka tax bam siu insurance kumno te yo ban kamai ni ka ri jong ngi te ya khmi lenti lam bat kawai jing pentep ba ngin song ka CEC ka ba kerke la sai ba ngin pentep ba ngin mi sai di siru ma ngin ya karan halor kan ya nong rem ba kumno sendat pin knyot ingi pin yu akas la kajat jong ki tangat ta